imi dia kalai, hauhing katak imi hotu diak. Kolega Sira, ohing imi hamutuk faleu hau, niria de Jesus iha programa Escola Aba Uma. Dia kolega Sira, agora hau selore imi ba aprende homanori Sira. Imi pronto kalai? Ai, Saci! Olá, colega Sira. Molok tama ba ula ohing lorongian, hau ihai Saci kida ba imi. Mai ita hamutu kadika kutak. Imi pronto kalai? Liurai rainai sedauk hang. Liurai laurai hang uluk no ba liu kedas. Colega Sira, continua acompanhando fating aula ohing lorongian, tamba hau se fone resposta iha aula ikus. As pombinhas da Catrina andaram de mão em mão. As pombinhas da Catrina andaram de mão em mão. Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João. Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João. Ao Pombal de São João, a Quinta da Rosarinho. Ao Pombal de São João, a Quinta da Rosarinho, minha mãe mandou a fonte, eu parti a cantarinha. Minha mãe mandou a fonte, eu parti a cantarinha. Tempo matemática. Tu irmãe, ita se aprende matemática, mas ita aprende hamutuk. Olá, Alin Sira. Ohing ita se halimar no halo operação no conta fatuk musang ho dimultiplica número rumah ho sanulu. Iha ne mestre se tahu fatuk musang neng no halo butuk sanulu. No coloca ketak-ketak fatuk musang sanulu ne. Kada butuk iha fatuk musang hira. Fatuk hotu-hotu hamutuk hira. Tansa mak sai hanesang ne. Atividade nebe ita halo dadau mak multiplicação número sanulu ho número rumah. Iha grupo ida fatuk musang butuk neng. Kada butuk iha sanulu. No konta hamutuk neng nulu. Expressão ida ne ita dehang ho termo matemática niang mak sanulu vezes neng igual a neng nulu. Ita bela representa hanesan tu irmai ne. Exemplo, mestre haruka aluno na insanulu atua foti fatuk musang. Kada ema ida foti fatuk musang neng. Tambah ema na insanulu mak foti fatuk, entaun fatuk ne hamutuk butuk sanulu. Kada ema ida foti fatuk musang neng, entaun kada butuk iha fatuk musang neng. Entaun fatuk musang nebe sira foti hamutuk neng nulu. Expressão ida ne ita dehang ya termo matemática nen vezes sanulu igual neng nulu. Bela representa hanesang ne. Expressão rua nebe ita aprende te ona ni asaung la hanesang. Mai be resultado hanesang. Tambah neng vezes sanulu igual sanulu vezes neng. Iha problema dahulu ema nai neng foti fatuk. Kada ema foti fatuk sanulu. No fatuk sira tau hamutuk sai neng nulu. Iha parte seluk ema na sanulu foti fatuk. Kada ema foti fatuk neng. No fatuk sira tau hamutuk sai neng nulu. Então, banghira número rumah multiplica ho sanulu, ita hakerek det zero ida, iha número nebe ita multiplica ho sanulu nia soring los. Ma ita halo exemplo seluk tang. Rua vezes sanulu igual a rua nulu. Significa katak iha número rua nia soring los ita hakerek zero ida. Atu nune sai rua nulu. Hat vezes sanulu igual a hat nulu. Katak ita hakerek de zero ida iha hat nia soring los sai hat nulu. Imi compreende ona kona bane? Número rumah multiplica ho sanulu ita hakerek det saída iha número nebe ita multiplica ho sanulu ne nia soring los. Semak sei dúvida? Diak, me compreende ona?
Agora ita hamutuk halo exercício tuirmai. Atau hameting imi conhecimento imi bahalo hotu exercício sirene ia uma. No imi prática mesa conta fatuk musan tuir maneira na beita aprende ona. Bom trabalho! Dia, colega Sira. Itani lição matemática hotu ona. Fase lima no sabão. Fase lima no sabão. Maita, fase lima. Fase lima no sabão. Fase lima no sabão. Maita, fase lima. Maita, fase lima. Maita, fase lima. Maita. Tebot bele protege tebot ni an, husi moras ing oin, li husi hahalok simples hanesan fase lima bebê com sabão, no usa bemos nebe maksuli. Fase lima no sabão. Tempo de exercício. Olá, Alinsira. Alinsira dia kalai. Ohing dalai datang hawa karak informa ba Alinsira katak importante tebes atau continua fase lima bebeik. Nomos han nebe diak. No hado kang husi emas heluk. I importante mos halo exercício tamba idanemos importante baitania saudi. Nune ohin lorong dalai datang hawa karak convida Alinsira mai halo exercício hamutu kohal. Pronto? Ita começa. Oke. Agora ita halai iha faten. Dala sanulu. Oke. Ida, rua, tolu, hat, lima, neng, hitu, walu, sia, sanulu. Diak. Oke. Agora ita siluang basori. Limang iha leteng. Ida, rua, tolu, hat, lima, neng, hitu, walu, sia, sanulu. Oke, kita continua limang iha leteng, ita hakat bakotuk, ain trokamalo. Começa, liman dulas Começa, ida, rua, tolu, hat, lima, neng, hitu, walu, sia, sanulu. Dia close. Oke, agora posição iha kraik. Anesan push up. Liman basic. Depois hakat bakotuk. Ida. Rua. Tolu. Hat. Lima, neng, hitu, walu, sia, sanulu. Agora ita turfale. Turhau, posição, toba, hanesane, depois aing ihaleten, limang yane. Ita halo das sunulu, hanesang, aing bakuba limang karuk no limang los. Oke, começa, ida, rua, tolu, hat, lima, neng, hitu, walu, sia, sanulu. Oke. Agora, ida tang, ikus liu, ita ba halo, ita ba tuku. Oke, pronto, limang yane, depois ita começa tuku. Oke, van gira tuku, aing limang los, aing los tenki bokan, nemos limang karuk. Oke, começa, ida, rua,
tolu, hat, lima, neng, hitu, walu, sia, sanulu. Diak tebes. Oin sa alin sila sente. Hau sente fresculos. Hau espera alin sila mo sente hanesa. Tamba idane importante tebes ba idane saudi. Nune alin sila labele halua idane tenki halo. Oke, nune ba exercício ohin lorong idane niang remata ona. Obrigada barak e adeus. Ai Sasi. Kolega Sira, imi hanoi hetang ai sesi kohing hafoba imi. Idane makni resposta. Liurai rai nai sedauk hang. Liurai laurai hang uluk no ba liu kedas. Saida makne ema no lalar. Wow! Kolega Sira, idane makita ni programa Escola Bauma balorong ohinian. Kita haluha atule livro no aprende iha uma. Se imi pergunta ka dúvida ruma, bele contacto mai número idane. Ida Rua, Ida Mamuk Mamuk. Colega Sira, até a próxima. Adeus!